Na kade kunjataga injetere hauja ningumihe namba. Your Excellency, mwanzo nataka nipeane rambirambi zangu kwenye familia ya Mheshimiwa Madenge. Na njuge soso yo akomete aha nitasoso wakwa niundu nethiete kumwona thibitari twina seneta Kamau wa Murango na tukarangia maundu maingi. Na soso wa Madenge oguo mwaigua arari mundu wa discipline. Na nikio murona Madenge arereto wega ti mutongoria wa kwaria na miena yeri akanua. Niundu niturona bururi witu urathuka niundu atongoria aria twathurire they speak from both sides of the mouth. Ati mwena uyu kiuga ma uyu ungi ni urahenania. Na nikio tukinyete haha tukinyete. Na nikio ronirio na mwamatu makuria bunge matikahagure Rigathi wa Gachagua marathire kumuhagura. Na soso wa Madenge arari na githungu kingi muno. Ona nanjiraga no anjite githungu na Madenge ndirarigo kai githungu wakiagire guthoma muno niki. Niendo giakutigo kingi muno no korwo nitocindite Kamau wa Murango ndamuthima. Na nie njuge andu aitu ndimwendete. Kumwenda muno na ngoro yakwa yothe. Na nie muona ngirumirira uria murenda niundu na inyu kura cianyu mwaheire na wendo munene. Kwena kanyamu gako mwarumite nie mwathurire o hindi ria ndauma thukuru Kenya School of Law ndatwika admitted ta wakiri ona karatu ndari na PM kanegenaga muno ngitengera kuu magoti-ini gwetha kang'otore koguo ndiari na kanyamu na mugithura niundu mutiwe ndimwire umuthi baba wakwa akoretwo ahurukite 2 weeks tugithie githurano na andu aria ndakorire na ndiamoi niundu ndacaritie andu ndoi angi mena maritwa manene ndacaririe Mheshimiwa Madenge na Seneta Kamau wa Murango ngimera nie ndire na mbeca ndingimuhe ndire na ritwa niundu nie ndikiumite family twanyitagirira kamavuri mami akiruga niundu ni kwauraga riko no ngimera nie nindirenda gutungatira andu ma Kirinyaga County na nindiraigua nindirenda gukoro mutongoria na Mheshimiwa Madenge na Seneta Kamau wa Murango na nikio muonaga handu hothe mwamona mutinjagaga makinyita guoko makinyitirira ni moe Madenge uyu guku Gicugu kura maugaga ni ya Gaceri guku Barague ya Murango na ya Madenge hingo ciothe agika basari ciake icio heanire cia muthia Gaceri ari hau Gaceri gutire kindu arutaga nie Kamau wa Murango ugaga thakame yakwa tinjiganu ya kuruto koguo thire ni Seneta Kamau wa Murango ari haga koguo muthe njukite ta murata wa family no na ni undu wa gitio kiorata uria tukoretwo naguo na Mheshimiwa Madenge na Seneta Kamau wa Murango uria ndingi mwena family giki ni kionereria kioria twagireiro gutura miturire itu soso wa Madenge na soso wanyu ni undu akire na tucukuru twingi muthome na mitugo iria arendaga no uria arendaga guikaro ta family uria tarendaga mutigane naguo niona thaici ona korwo baba ni ahurukire hingo ciothe ngitwaitwo ni ndiciragia baba wakwa ngienda njike atia ni undu uria ureretwo ungigaruka uria ureretwo mayanga igote hindo gathie kundu kuraihu na nikio rona Nairobi ona hindi andu maretagiro kanyamu makaruma baba ni anjirite ni uru muno gukoroka anjiraga kindu kioru ta thumu ni gukoroka ni undu mundu mukoroku no endie nginya mwana wake na nikio rona atongoria aria twathurie mundu akaheo Judas yaheiro mbeca cigana thate mundu akaheo thate akendia Rigathi wa Gachagua ati andu aria marari mambere na nikio ndiraturiro yani wale watu ambao walikuwa wa kwanza kumdunga kisu Rigathi Gachagua walikuwa viongozi ambao tumechagua hapa Mount Kenya region. Yani wale watu wengine wanaketi pale bunge na waangalia wanasema hawa watu ni wajinga sana. Hawa watu yani kweli wataenda wamtoe mtu wao. Ati daisi magatoma tunyararo. Na inyuĩ nĩ mwamerete manyitĩrĩre Rigathi wa Gachagua.
reku inde mwire ndorere iria ingi kuria ni ndirikoragwo mbunge nao hindi ria mareriro ta Azimio moke maikie kura ya no othe maraikirie yes Azimio ODM othe maraikirie kura ya yes ya kuingata Rigathi wa Gachagua andu makalonzo mero ni Kalonzo maikie kura ya no kunyitira Rigathi wa Gachagua maraikirie kura ya no twirute andu aitu twirute nyumba guthikagiriria mutongoria uria haria iguru kwina maundu Rigathi wa Gachagua onete mutonete kwina maundu nyonete Nairobi yo no uria turatengeragio tukitago ni DCI kwina maundu nyonete mutonete hindi ria tugoka tumwire mundu uyu tiganai nake ngania ni ekumutwara irimaini hindi ria Rigathi wa Gachagua goka mwire reku tugere njireno mukamuthikiriria na andu aciangi matire mona thina ni murona kwina mundu wira wake his entire profession nigukoro wenda sindaga ithurano no thirikari ciothe iria ciothe ongeciria na iria nie ndengeririkana kuma ndaciariro akoretwo thirikari ni thiini he does not contribute in any government in terms of bringing votes. He does not campaign for any government. He campaigns for himself. But in every government, he is a professor, opportunist. In every government, noka maundu magathuka na thirikari ni ati nyue mukirire tene maugaga tugokira tene mutungatiri garo mbona ni ndemuinithiu mwakona korea TikTok tugokira tene mukirire tene mugithura thirikari ino na ati no maturute thirikari ni marehe andu matana mathura no nie ndiramera atiriri angikoro inyue ni mwanyitiriire mwana atari wanyue uyu wanyu ni mukore mukunyitirira na mimi nataka niseme nikiwa hapa Kirinyaga County wabunge walienda pale National Assembly wakafanya vile walifanya Senate wakafanya vile walifanya mimi nataka niwaambie ya kwamba yule deputy president ambaye alichaguliwa na Wanjiku anaitwa Rigathi na mimi nataka niwaambie watu wa Kirinyaga hawanunuangi uoga sisi tukianza safari tunafika hadi tamati na sisi hatubanduki na sisi hakuna mahali tutaenda na hata wakifanya hiyo yote hawawezi kumuondoa kwenye roho zetu na niye ndenda kumuthaitha niondo ndiraigure makiuga ati muriganagiro ta thungura ni muthungura marauga ati Wanjiku ariganagiro ta thungura ndiramera ni nywe magakora 2027 okoro ungiona tu namenya kwena soso wakwa ha ekuga haleluya ndona mwatheka muno nginya mutungatiri ndona ekuga ha haleluya na soso wakwa kaguo mutineka wega kumuthekerera na ni mutumia tukenia ungiona ni ukuriganiro wiririkanagie kiroko wokira wiririkanagie thaa 7 ukiria ranji no tana koma wiririkanagie tutikane kore haha ringi taruriri na mimi naomba His Excellency Rigathi Gachagua na kuomba kwa heshima mimi najua ya kwamba wamekukandamiza mimi najua ya kwamba umeumia mimi najua ya kwamba sasa hivi ungetaka labda kuenda kidogo upumzike tunakuomba jamani wewe ndiye baba yetu hapa Mlima Kenya usiende kupumzika panga hawa watu wa Mlima Kenya tupange kama watoto wako tusije wakati mwingine tukajikuta kwenye shida kama hii tutikana korwate ni ithuĩ tũrĩthekagĩrĩrwo nĩ andũ ithuĩ twaheanire more than 47% ya kura iria ciaikirio guthura president na thirikari ya Kenya Kwanza rucio rungi tutikanathio hiki tutari na ngari itu na ngari ukienda kuruguria guku Kirinyaga no ukikurugureria kuo ni undu guku andu aya makorago mwaki na ndaigua nginya sivo ndanoneka no ngwiciria sivo ari o guku no niguo aramenya ngioneka haha kawira ni gathie na sivo itu ni tumendete muno na mutungatiri umenyona kihunjio kiu riu murahunjia ndiraiguire mareriro o Sunday makarokaga magaikara haria thutha kanitha-ini makandika kariboti mutungatiri ng'ani augire ona magatuma kuria no ndiramera atiriri ona mukiandika riboti
ona kihunjo muthikererie muhonoke getha tugathie matuine ithuothe maundu magukumathira na nie ne njowe ni tuguthie na mbere kurugama na Rigathi wa Gachagua ni tuguthie na mbere kumunyitirira ni tuguthie na mbere kuhoera bururi uyu witu twendete na mimi nakuomba naibu wa rais wale watu wote wetu hata wale ambao walikuwa kwa vyama tofauti hata yule my senior Martha Karua rafiki yangu sana na mama ambaye mimi naheshimu sana kama kiongozi manake ni kiongozi ambaye akichukua msimamo anafika hatima nayo. Mimi naomba watafute hao viongozi kina Kalonzo Musyoka, kina Natembea, kina Matiang'i mahali ambapo walienda na watu wengi tukue na marafiki. Manake hata sisi lazima tujipange. Kana ne ate ando itu. No anga to watara kuvango renge. No nginya tuivange na no nginya tuhakikishe ati ni tuavanga rocio rwa kirima na rocio rwa ciana citu. Na sasa mimi sitazungumza zaidi ya hapo. Nataka niwashukuru. Nataka niwaambie kwamba tunawapenda sana na mungiona Rigathi wa Gachagua hingo ciothe kwina kaundu kundu kuria mbageria uka ni Kirinyaga. Mweyurie niki ni undu ni amwendete muno makiria. Ati ona ndare Nyeri umuthe kuria ni mucii aciareirwo na akarererwo eguku Kirinyaga county. Ngirekereria kwina karwimbo ndenda munyinithie. Kwina marua Paulo andikie. Na ngwenda tuine tu kivungo gia chorus. Paulo andikiire tuendane nyumba itu tuige thayo na tutikana kororengi ati ni ithue turaruta kahiu ga gutheca mundu uri ungi. Ngai wa moyo murathime na mwike wega. Riu ndirenda kumwitira our incoming governor Senator Kamau Murango.